train S1 Hello. de partira de la voie 20 au lieu de voie 21. Spoor 1. Kataya, I'm so lucky. Look at this. Van 17 uur zal vertrekken van spoor 20 in plaats van spoor 21. Oh. Changement de voie de 16h55, voie 21 au lieu de voie 20, spoor 20, spoor Kintia. See, Kintia is vlogging. Oh, lost some the children vlogging chigoda. Oh, look. Wait, come on, Papa. Auntie, ito. Pala ko to hard. Pala ko to dress ta do. Didi da dress ni. Yeah. Ma? Ma? De. Kintia is vlogging chigoda. Kim Hyler. Palatenda. So cute. I didn't know that you go. You opened the day. Kintia, subscribe lada. Subscribe, like, and share. Okay. Le train S1 à destination de la dernière voiture descendez 맞아 시간이 없다 싶은데 왜 쓰셔야 돼? 아, 좋아. 네. 야. voyageurs à destination de Liège-Carré ne peuvent pas embarquer dans les 4 dernières voitures. Les voyageurs à destination 달리 트레인. 아쉬운 나와 ସମସ୍어요. voyageurs à destination de Stade et Liège-Saint-Lambert 달리 트레인. embarqués dans la dernière voiture Sporting de IC-Train. Hello. Bonjour. Daya de. Brussel France qui est de France. Français. Pour le français. In de laatste 4 rijtuigen. Hello. Hallo. Mogen niet instappen in de laatste 3 rijtuigen. Reizigers naar Stad en Luik-Sint-Lambertus mogen niet instappen in het laatste rijtuig. Oi, doe maar weer. Allez. Voie 11, le train IC à destination de Gand-Saint-Pierre et Ostende de 17h04. Voie 11, spoor 11, de IC-trein naar Gent-Sint-Pieters en Oostende van 17:04, spoor 11. Ja. Okay, Kintia, la was in the kid. Hey, Shimi is there. Shimi. Yeah. Cat. Jola nala dulas meow. Yeah. Jola nala meow doit. Ici à destination Bruxelles Zaventem de 16h52 partira de la voie 17 au lieu de voie 15. Ce train circule actuellement avec un retard d'environ 15 minutes. Ce train ne s'arrêtera exceptionnellement pas à Wiegen Zaventem et Bruxelles Zaventem. Spoor 15, spoorverandering. De IC-trein naar
Zaventem en Brussels Airport Zaventem van 16 in plaats van spoor 15. Deze trein heeft op dit ogenblik een vertraging van ongeveer 5. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 这是的 flying kiss 是的。Ja. Tadi. Ja. Bye bye. Bye bye. Dwayne be dia is Dwayne. Mama la tish tele la blo. Mama la hai la blo. Bye bye. Okay, bye bye. Ta con zơ sa su. 이제 셋다비 아 니초입니다. 전화 되네 와. 이거 전화기 신발 이제 한번 전화기 나와. 15 spoorverandering. De IC-trein naar Zaventem en Brussels Airport Zaventem van 16:52 spoor 17 in plaats van spoor 15. Deze trein rijdt uitzonderlijk niet verder dan Brussel tegen Zaventem en Brussels Airport Zaventem. Ali baba. De train B à destination de Hasselt naar Hasselt en Tongen van 7 kan nog niet bevestigd worden. De retard spoor 20. De S1 trein naar Mechelen en Antwerpen Centraal naar Dinterleeuw en Kortrijk van 17:05 spoor 15. 난 로저도 돼. 아마 죽 눈도 된다. Voie 9, le train P à destination de Hasselt et Tongen de 17h partira avec environ 16 minutes de retard. Spoor 9, de P-trein naar Hasselt en Tongen van 17 uur heeft ongeveer 16 minuten vertraging. Voie 8, le train S10 à destination Ouest et Terre. 아니 7h06, voie 8, spoor 8, de S10-trein naar Brussel-West en Dendermonde van 17:06 spoor 8. 근데 내가 뭐라고는 민두 안 파르판 쳐두고 네네네네 주빈다 가만히 술려도 I see chupke galadu 거라. di sport chupke lo 14, le train IC à destination sport de chupke 주빈다 가만히 술려도 7h11 arrive dans quelques instants. Voie 14, ce train s'arrête à Bruxelles Centrale, Bruxelles Nord, Louvain-Turin, Lalton, sport chupke Alken, Hasselt, Kiewit, Bockrey et Schenk. Une place de première classe se trouve dans la troisième voiture. Ce train est composé de Alira. voitures au lieu de 너도 까마카시스 디데르샤 De IC-trein naar Leuven en Genk van 17:11 komt dadelijk aan op spoor 14. Deze trein Voie 4, changement de voie. Le Thalys 93-64 à destination de Paris Nord de 17h13 partira de la voie 6 au lieu de voie 4. Ce train partira avec environ 12 minutes. Spoor 4, spoorverandering. De Thalys 93-64 naar Paris Nord van 17h13 zal verlengen van spoor 6 in plaats van spoor 4. Deze trein heeft ongeveer 12 minuten vertraging. Wij stier. Der Taxifahrer von 1064 nach Paris. Fahrgäste abfahren 17:13 Uhr. Abfahrt. Le train d'origine Paris,
Voilà, this side. à destination de Bruxelles Airport. This side. Dün eniştani. Voie 3, spoorbrug de IC-trein naar This side. Dün eniştani. 17 Mare, mare. Gleis 3, der IC-Zug nach Brussels Airport Southampton, planmäßige Abfahrt 17:09, Gleis 3, Track 3, Stange, stange. to Brussels Airport Southampton. Ne peuvent pas embarquer dans la première voiture, zone A, spoor. Train Mudu, train Mudu. Destination de Mons et Quévrin de 17h24 partira avec environ 10 minutes de retard. Spoor 17 de IC-trein naar Bergen en Quévrin van 17:24 heeft ongeveer 10 minuten vertraging. İştepkel. İştepkel dedi. Ama this ma yeah. 아니, 글쎄 그거 되겠어. 그래, 내가 고는 데 그렇게 돼. 시작. 알레레. 간주에 아니, 나로 돼 봐. 다른 분들 이게 인도学生训练出这些。 아니 켄둘라 셰르치기 sama zozo바도 시로나 셰니 아니 Brussels. 좀 Slow. Ça va, j'essaie d'abord. 무슨 사우트리다 Tu vas comment tu roules? Un peu, ouais. 그래서 찍다가 사우트 초 찍다가 가사리 사우트 내가 사우트 시죠 Maman a tout ce qui est passé. Ah, ma chérie, elle va ça. Ah, 난 낭래서 특자지 다른 이모다 쇼갱아오 낭내 텐데게라 남 랑규르샤라 단다 낭래디 잠바네라 스타룹 쳐샤문데 이나 다른 이모 야구 넣었어 아니 관계 야이치샤라
다 낭레니 아니 ngasi aku juga ya sangi shui ngau lega dore ani nge vlog de nene stop chegin samala taringe vlog de aku chungi yoge rewaye ani samala ngege vlog chemala ani jeyo ani kisinge vlog subscribe chimena unsubscribe chinarona 다 당에 주시니 제 님이 도대샤 벨gium की केसला ngarang kyoga tige tuge tiziti ngarang ki uchinde denenge aja gi pu tote chunge kurang gi pu kenze kande ning dura thagi vlog sesa punin jestu 아니 정말로 like 나로나 시에이 예 vlog di 가이스나 다른 예 vlog di especially 킨제기 이게 vlog di tum부치께니 이게 아자 푸기푸 거기서 이 like 또 बनता है यार 아니 아니 낭레도 치기도 I mean, bye-bye.